Wongerereku wa mitino ya mahinda kwa mahinda barabara-inĩ ya Namanga itũra-inĩ rĩa Ilbisil kaunti-inĩ ya Kajiado itumite aikari na anyiti itemi angĩ rũhonge-inĩ rwa ũkui manyitane gwetha kĩhoto, makiuga matereba a marori ma thabarĩ ndaya maratwarithia hatarĩ kĩharĩro na gũcũngĩrĩra mitino. Hii lori iliua, si hii lori iliua nikasimama, hii lori iliua nikakimbia. Kama si maaskari wa trafiki walitusaidia kusimamisha hii lori ilikuwa inavuka. Ilikuwa na nia gani? Tukipeleka kesi kotini ama tukuje kustaki lori ambayo imetuua ama imeua mwenzetu, serikali wanachukulia tu ni mambo ya kawaida. Tumeenda kotini, tumetuma representative wetu, wameenda kotini, wasikilizwi, wapewe nafasi ya kuongea. Maruga mitino eno nĩ icũngĩrĩire ikuũ cia andũ aingĩ mwena ũyũ na gũtiga ingĩ na nguraro makĩria mwaka-inĩ wa 2021 wa ica ikuhĩ arĩ ũrĩa ũroragire mũndũ ũmwe no imwe cia rori ciratwarithagio na mitũkĩ. Tumepoteza madereva zaidi ya 20 toka 2021 mpaka saa hivi. Ni lori za Tanzania tu ndo zinasababisha haya maajali, na hakuna ile ambayo ishaifuatiliwa. Ikifuatiliwa inapotea. Wengine wa pikipiki wanagongwa, lori hatujui ni wapi lori imeenda, mwenye lori hatumuoni mpaka leo hii. Leo tumeamua kutafuta haki yetu. Hata kama itachukua miaka 3 ama miaka 10 mpaka siku ile haki itatendeka, wacha hii lori pia ikae hapo. Maafitha a borithi ceceni-inĩ ya Namanga nimeranire gutigirira aria mahutĩtwo nĩ mutino wa rori ĩyo nĩ makinyĩrwo nĩ kĩhoto. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra wa Ndwati.